O muthenya guku bururi-ini ciana 20 ni ciaragwo na murimu wa mukingo ukirikana gicunje kia 80 kia atumia aria mohete nda na mari na murimu wa mukingo no gicunje kia 60 hari igana kihotaga guthie kwamukira urigiti. Niguo kuororohia moruru ma murimu wa mukingo mwiri-ini mundu abataraga ni kumeria ndawa cia ARVs o muthenya na kuri ciana uyu ukoragwo ari kuongerera cumbi kironda-ini amu ni makoragwo magiteta ati ndawa ici ni nduru na iri na kinyiria no riu kigiriko kiao ni gikinyite muthia thutha wa bururi wa Kenya kwamukira ndawa cia ARVs cia ciana na iria iri na mucamo wa ndare. Akiaria ari mucini wa ciana cia ndigwa na irikoragwo na murimu wa mukingo wa nyumbani mwena wa Karen, mutafariri wa mihango ministry ni ugima wa mwiri ndagitari Mwangangi augite riri ni ikinyine bururi wa Kenya utacukitie gutigirira ati ciana iria iri na murimu uyu ni ciarumbuiyo kwambiriria na ndawa iria maramukira niguo guthaitira mioyo yao. Towards ensuring sustainability, and this is perhaps one of those things that if there's anything we can do before we leave office, that this is one of those things that needs to be at least signed off in terms of blueprints of making that happen. Niguo gutaukwa makiria gwa gucenjio kwa ndawa cia ARVs cia ciana, mama ni mwe wa atumia aria marumbuiyagia ciana ici mucini wa ciana cia ndigwa wa nyumbani, na haha agatutariria ngurani wa ndawa ici cieri makiria kuri ciana iria roraga. Sana walikuwa wanahisi kutapika, wengine wana complain tumbo inawauma, wengine wanakuwa na loss of appetite, wengine wanaendesha sana. Na hiyo wanachangamkia kwa sababu hizo si tablets nyingi sana, inakuwa tu cocktail unawapatia once a day. Mutumia uyu arutete wira mucini uyu kwa ihinda ria miaka 20 na uria ndawa cia ARV cirathie na mbere na gucenjio guku bururi-ini hariwe ni mweneni wa mwihoko amu hau kabere ciana nyingi ni iraregaga kunywa ndawa ici. Nafurahi sana kwa sababu sijui kama mmetembea huko chini kuna makaburi. Before tulikuwa tunazika watoto kwa month wangekufa hata 2 3 kwa sababu ARVs zilikuwa hazipatikana. Sasa zikakuja zikapatikana, tukaanza kuwapatia, kukakuwa na hiyo changamoto lakini at least wali survive. Guku bururi-ini kuri na ciana 106 807 aria mari na murimu wa mukingo na hari namba ino ciana 65 na 11 mari thi wa ukuru wa miaka 15. Gukinya kwa muthemba mweru wa ndawa ya ARVs riri huthagirwo ni ciana ciri na murimu wa mukingo guku bururi-ini ni kamweneni ka mwihoko to kuri ciana icio tu nginyagia kuri aciari aria makoragwo makimarumbuiya. Ngiribotera Kameme TV ndi mwena wa Karen, kaunti-ini ya Nairobi, ritu rakwa ni Wanjiru wa Foro.